Ibaya murithiria wa Meru TV muthenya barigici tha mugwanja chiongo chia tha kura kuthithiite na mbere kuraitha urikirigira ati makunde no thiite na mbere kukiwirigiro kuraitha TV ya kure wendete ya Meru TV kaguthire bambitigane families wa Kimathi kanko watu ini kiri metha yetu ya ndeto kiri maratu namo kagitania kana chitu tugachiambiria kagitania ka nyuma ya Meru TV koina mbere kwikimurika rugono rwa anabana kuma na arantere chiachera na rwa thie na mbere kwerugi kuyagiria baingi na rugono rwa thie na mbere kumurika anababa bathie na mbere kwa bagete yanagiro na gutiganirwa na maisha mai na mbere kwa bakiba umagira nyuma ya baba wao koina mbere kwerugi kona nagwa na wamba bwangu kuna gutoroka nwegina aina mbere kwegwa kiwatawa no ntobwa kwendi nchobi nendegene watho ende irombarire yathie na mbere kwegwa kana Meru TV nyuma ya kuina mbere kwikimurika rugono ruru baingi bathie na mbere kwa bakiringithikaga anene na araende kuringana na ndeto yetu twikina mbere kugikinyagira metha eno yetu ya ndeto na ati anababa bena gintu gyokenera nyuma ya kuona utedio. Mwandiki wetu wa ndeto Murimi wa Mbogo nawe na ripoti ino. Nyuma ya Meru TV kumurika kithangiko kia Anababa na kuma ntere chia kathima chera ndeni ya wadi ya Mugwe. Kithangiko kira kiambirie kuma baba wagwa gutoroka nontu bakwinya nguku na kumenya kagwatwa noe mami wagwa kugwatwa na kuingirwa nontu bakwendia nchobi endege iwatho ara Anababa na batigirwe bebonka na nyuma ni nyomba yagwa kubea na gutigwa bakimamaga indi gikundi kia Waislink Foundation ikigitwe kiriro kiago na kwibumeria na kubakira nyomba ya kumama amwe na kubane kera irio bya kurea family ya twana tuna nyombe ya bera ithana disappear kuma mucie ciana ikoretwo ikithakani na ikimamaganja kibwe gya kinya makirecaga membe twita gikundi kia Waislings ni twonire namne tungica kuteithia mucie ucu ni twacire twaceria ciana kuma kira on last week Saturday twamona tumaiguntura miburoni magiceria membe twoca twana twamacereria gwa gwikara twaria na nkwa twamuna maige na twamanenkera shopping ya that whole week tuga tugaca gutuma umundi no mundi ni tucire na twatuma nyomba ni yecura mami wa Anababa uraende na arekirwe Caroline mwende na kiriro kinene gya gikeno agicokelia Waislink Foundation inkatho nontu bakuigwa kiriro kiago na kubakira nyomba ya kumama amwe na kubanenkera irio bya kurea kwa kumethwa ciana guntiganiria na mbere nginya mesha cia kwendia nchobi na chokire ndagwatwa gwatwa mbese na soka yape kumaone na mbere maisha makwasu konkola nkavenkala muntengengwa batumo ndinu kambugelekia makina na muno no ntore nkwana ciana ikona bako mama anga sokiria mama rutete wero ikia makina na muno mbugenga ya marathime na mongere pinya ungero koneka na thenate akwa mukabota kumusupport Waislink ni masire ntuko ni masire ya mbere ni matucaririe muno na tukwenu twararirwe ntukwenu ndionka twokira kirauko twathi guceria maembe kenda masa matwithira na themere matkite caria tugiceria maembe alafu maturetera into cia kuruga aturi wanabo batira itha gikeno kiago uturi wa area eno na no ndacokia ngatho ntwakuga mugucha mwa mathondeke abantu baya mawikara chana ino yabetukirite muturire munene muno murito matabotaga nkinya gwiteria kakuruthatia na riu bau mari mataboca gucha no aikwirutira no ayatia inde mwona na mwiba ubwaga chena ino aikura ikamaitha mwaitethereria riu nengo chokia nkatho nkauga Ngai murathime na muendelee gutethio gango cokeria antu mawendi mwega nkatho mameta wa Waislink Foundation no ntone megwire kiriro gyakwa kuma muthenya uria na ugire uboro wa nyombe no yabire na maguco munthi matuma nyomba ira ciana ikamamaga riu nkamera ni mathio na wendonu ugu merutirite mathie mbere na wendonu na makarathimwo ni Ngai kumera Ngai amarathime ara ende Waislink Foundation yerutite mbito kinya kiri antu bangi bawendi bwega kuhibumeria na gutetheria mucio yo kiri into bira bingi bitigere kaingo gutigira wanabo bakwigwatira ta michirengi
tunkiromba the well wishers other well wishers masha matethereria twana tutu bau bagutigaririra nuntu mwana na kwenda kuthoma na makwenda kuwa mena maisha mega nuntu kubirwa nyomba na muntu acoke gwa desperate for many months tuntu akawainda well wishers masema magwatanire natwi nuntu taruo kuona tukumatumira nyomba icu ni kwenda gitanda ni kwenda murengeti ni makwenda shuburia muntu agacomwa akagura mattress na murengeti na gitanda ungi akabona gintu gya kuria ataru mate na kioro kenda tubota gutetheria ntu mamegwa mena macoke maisha mao ma kawaida. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Mbita murimi wa Mbogo. Ibwega nuntu bwa riboti ino na tugacokia nkatho mwandiki wetu wa Ndeto murimi wa Mbogo nuntu bwa kuthi na mbere kugithukia tagaria ngurikana ntuwe nkaitu wathi na mbere kwigua kirutha rugono ruru na kagitania karu kwina mbere kwigua kiretaga maumithio na kwina mbere kwa ruichiara matunda okiti nuntu kinyaria mtu arutha bwega keru bwega mwandiki wetu wa Ndeto kuma na ntere cia Chuka ntereira murimi wa Mbogo asante ibwega nuntu bwa kurikithia riboti eno tukirekana riboti ino ni mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mporo wa Bori na thiri twakina mbere kwigua akiuria gikundi kimwe kia erekeria ba majani kira kithiri twekutha mucemani na aramu jeni wa Nairobi na kwina mbere kwikimenagiria mantu mara thirikari yithiri twekina mbere kwigua kiruthaga rende bethiri twe akibauria kuya na kuona bora arimi bakwina mbere kwa Bakenya maraga na mindani kubatetheria kire mathina maraba kwina mbere kwigua abaye kurukagira Ndeto ino arachiarite kagita kararuguragia administration block na arachukuru ya kwenuka ya muga na arathangatha kagita kara athie na mbere kwigua kinenkaneria kana kirugure nyomba ino thirite yaka wengwa na mbeja ciake kigena gia CDF. Ayuri mairwa arauga inire kwa kauna rungi serikali ya William Samoei Ruto ilimtuma bwana PS kuja hapa mji mkuu kuangalia taabu ya mwananchi. Na wakati alitoka hapa tuliamua kwamba watakayechunga mayani, watakainua mwananchi wa kawaida ni hawa, hakuna wengine. Wapigeni makofi. Kwa hivyo wale wanaenda kutoa statement ya kutukana bwana Rono PS wote wa agriculture kule Nairobi, tasema kwamba wakuya mji mkuu wamtukana hapa. Hapana mko Bondikera wakuya mheshimiwa Mokoro wametukana watoa statement kama ile walitoa juzi ya kukasifu serikali yetu tukufu na kutukana PS wote wa agriculture kwa sababu ya taabu ile mtu mheshimiwa Mokoro amekula. Si tusema kwamba inavyozinia na tukonoa tumechoka. Wangapi wanaimani na serikali wakamgono Ruto wasema nono mbio lope hata nitamwalika kuja hapa wasema Ruto nono mbio. Kwa sisi tunavita tumetoa statement, tumewajibu wale walikwenda kule kwa hoteli ya Fantastic Hotel na waenda kukasifu serikali. Tumetoa statement kusema kwamba hakuna mahali wanaenda kwa William Ruto. Kama ni mahali, kama ni hao ndio wanaenda kwa William Ruto, ndio wanaenda Mheshimiwa Estate, ni hawa, hakuna wengine ambao tunajua. Tukirekana riboti ino no arira na bombe ombele kuma na arantere cha Southiment bethire tubakina mbere kwa bakebu mageria na kumeneria Governor Kaura Mwangaza na rede bethire tubakina mbere kwa bakemeneria nontu bwake kurungeka mitrata ya wandikani na arende kuringana na yuthi baba bethire tubakiwa kawira ga kwenda ngukumo ontu bara bethire tubakiromba board ya wandikani kuendelea na mitrata yao utigira ati bakwina mbere kwa bakinenkanagira nguge kinyakire mbeu mbithi. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubangirite riboti ino. Nayo mbeu mbithi kuma gicigo mbunge gia Southiment ni baumirite na kumeneria bunene Kawira Mwangaza ni untu bakuga guti ngugi cikethira ikiandikanwa aja kaunti ya Meru na bo ni nyuma ya rwangiro wandikani Meru gutumiria twanya twa ngugi kathumba na kature agitated i nteto ire kuendelea Meru
nonto a week or so back Meru Public Service Board ne aumire na yauga kwitwanya turio twa ngugi tubati kujurwa, na that is the role of the service board, public service board. Lakini governor, the impeached governor, na umire na uga atari consulted note mantu ngugi akumenya note kwandika no gukwenderea na inga website na turendo mwira atiri service board nere kwitwe ngugi ewe, let the job be advertised and Marians bonthe baria baka qualify bayo ngugi atugukwira atiri turi ana baku nago we mami wetu niki nontu ukuthiuruka muthenya ukiairagia ba mami betu ukabera ati igwa karitia ana bao ende motuko withiuruka ukiugaga ana bao bonthe ibaandiki Rionde nare gwetera uriuga mumeru kana kamumeru konde youth yandiki over 80% nare kunde gweta ni wokuga ende indiare tututiandiki nkurukia youth baba ni bakuria kawira Mwangaza kumira na gutariria twanya twa ngugi ora twithirite tukiandikanwa twa bamwe bara bare andikwa thirikari na county ende bathurwa na kura na kinya nkuruki kuga kawira Mwangaza arirega kana kamiru ka andikwa ni kenda kendia twanya tutu twa ngugi kiuria getu na arua ja youth baina maratasi jao bekite nyomba bakuma South Imenti turiuria kuma governor kiraitwa kuma ofisine tutona any competitive or competitive recruitment ikithithwa na ni ukubati kuandikano tuije antu baingi mono baitangugi county jaba MCA ZK mwenda itile was a ward admin kwina Kabamuri kwina mwenda li was a clinical officer and several others baraba andiki na bamwenda ithiri baandiki county government. These people have not been replaced. Tuchoke twara twanya twao turio bati twathomere twite tujuririe governor akaumira akaugote twanya turio twenda kumenya twanya tu tujuririrwe bao active recruitment tiathithairwa ku na tiathithagwo ibao kenda gutwika twanya tu itojurirwe kenda atwira gutingugiri kwa wikuga kawera ari juki antu bawe akabana ngera mbecha ire mwana gwa bati kwandikwa acio akero no gwita ngugi ende ugeta sibitari daktari bateongana ugeta nare nasi abana iko ugeta ndekere ni officer abana iko ugeta antu bakuthambia tauni abana iko ugeta antu bagukontrol na jamanto abana iko antu bakubotethia kuri agriculture officer abana iko murume ibao bakora mbecha ankwera uwo mami wetu ugeto kyaire ba mama betu nturene kaire bere umabura bureo twanya turandi bataisi wo ugaito tharue twanya twanguge turio ende okwenda kwendia ngugi iwone nkerwa mbecha okwenda antu beja kuromba ngugi bego kukuma era mumiro maito mama bunge ni uri mbecha cha michara chithirite ikiongereka bunene aja county ya Meru na kwa miaka iri kawira Mwangaza ari utongerie ne atithirite akiandika na ba county iji it has come to our attention that with the last quarter ya mwaka Jojo Athira kurari over 22 million ire tariki anto teba bandikwa ire tariki mano payroll na ito ria ndena kuria governor atere uirega advertisement chia a youth bandikwa kenda wenderea kuriaga cronies ba ku through mano payroll ira totijiba obandiki turigwa naja ogwe wenjibile kwe kuingia kemo Meru rote kwelewa wenjibili kuga mbecha iri kore wasie mishara Meru county eko etegitaya kume gitara kengangi antu babati otonya ngogene bata tonya kawera gotonya twera twa apply ngoge twaike maratati twa miraja mutindo mwanka twanoga ototonya ende mishara no ekuingia no korerwa kwe antu bagotauka ngogene na bange batandikwa ina mbecha igweta mara tokaigwanga mano payroll mu Meru ankwere ogo mama mano payroll kumaanisha muntu anengera mbecha cha account na ateandiki maukune ka kompyutene kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam ibwega nuntu bwa riboti yenu murithiri wa Meru TV kagitania kana wa mathiko magina wa munini wa governor county ya Meru mathite na mbere kwa makibanga banga no ndi barabethire tubakina mbere kwa bakibanga banga ni mathiko mama bethire tubakina mbere kwa bakinyiri na kuga ati utithiro kwina siasa no kanini ndeni ya mathiko mama mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no guturikithiria riboti yenu komiti ya uthuraniri bwa mathiko ja mami muciari wetu mami ontoithi mutuma toithinkia deputy governor Meru ni umbita kwithirwa
ikiendelea na bwana bwakuga ya ujo. Eje ni kamiti ya mutindwa ira ikubangania mathiko kana kuringirwa kigongona ga kuringirwa kwa nyina wa deputy governor Mami Joyce Karauki Ntumugambi Ntwethinkia. Turandotangasira Meru kiatho kiu gia kuringiria Mami Joyce gikethra kirio Jumamosi ya tariki 25 mweri na juju kana Jumamosi yetu itite tariki 25 mweri wa January 2025 na area chukuru ya Antubo Chuara kigongona kethra kithithagirwa na kuma uningi tukanogokia mweri juju na area nja. Tujete gutangaza bunge wendi bwa family eji ni ati Mami uju ibuije Mami wa Meru yonthe ni nyina wa deputy governor na nkuruki ni mwekuru the late chairman wa Njuri Ncheke Paul Ntwethinkia na mwekuru wa Njuri harabu kerona ya kuru Njuri ethara kinyawe ari munjuri na Njuri ite factions Njuri ni Meru yonthe woi mama wetu twinthe na irombara family eji ni antubara bonde bakethra bejite kigongwana ne kiu gya kuringiria Mami bejite bara chore ba family na tre committee toro to announce na twaromba kanisa kinya muno ntukweu ya kiatho gya kuringiria Mami itwije ntuko iji batyo baratwe wana chiacha itwenyangiri igongwana biria kwatuka ntuko jaire chigongwana biria intuko chia nchambanio ntuko chia irumani ntuko chia konyarurana na mantu ya jarea uria wonthe ukeja ejite kiathone kiu mosi neje ejite kuringiria Mami iu ni owishia family utethra kuri na kanya kanchambanio yani yale marumbano kwa kawaida uanayo katika majishi kukaa mikoshua mtukweu ayo marumbano ayamo mwana chiacha wonthe kana muntu unge wonthe uria wendekia gwita gucamburia ure ungi gwita kuruma ure ungi gwita kuthukiria ure ungi rietwa TV iriku kwina kiracho gia chiacha kwina garo chiacha kwina rumuriro chiacha kwina kiririmbi na biria bingi tukuromba antu bau bete nao bakarite ngugi nao ntukwiria ithira wijite uri muchore wanja no respect wishi anja ati gutethra kuri na chiacha mantune ya kuringiria Mami kana kigongwana ga kuringiria Mami oni kiria mpumba kuromba wana siasa betu itubwendete muno ende ndaboromba ntuko ya Jumamosi tariki 25 tafadhalini utesiacha to kutadone kuga kuringiria Mami wetu family newe kanya iringirie Mami na chore nabo beje turingirie Mami uri okenda siacha bieni birio kethe rutere rwegembe itwije keni kirio kama iritatu nete athithie muchemanio bantu jari endaga tieni nekiu na jau ni jonda ike kuthirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwetonga ngikuripotera ndene ya Northimenti Meru TV. Ibwenu ntoboa riboti yenu murithiri wa Meru TV na riboti yenu gatukinyira muthia maratu kubangirite muthenya we munde turikana kairi ugorokire metha yetu ya ndeto kagwethera bambetani family wa Kimathi lakini mbere ntu mwarukanga utigana rugono rwa thukia rugono gicunci kebire rugono rwa Mheshimiwa Julius Mbijewe urethiritwe mutongoria a county ya Meru na urethiritwe kinambere kwigua ena rugono ruraya tu ni kirimo mbere wake ngwetige tuonete rugono rwake rwa mbere na tuthiite na mbere kwigua tukiona rugono rwake rwa gicunci kebire tubanganitwe ni murithi wa Batinda Bwega. Jukia rugono ambiriria kiambiriria gia kuma nthigurune muno aria nturene
aria ethagirwo agitithagia mungerere atumwa ni thendene ya maketi riria kwina bokwao na nyingi kuringa siliba oja bieje bire bingi na gukura akiumiaga na akiendagwa ni antu na turia ya Murungu imwerekerete egita riri nwije uniwe u na ndi nture ni mbije na mantu ja mungerere egita riri nwije akinyite ariku o Murigi ugeto ugimigira uju Jukia Rugono na ndi aja wetu mwangandia charia to be specific ni onkuririte aja monganda kinya uo unde aja ni kwa mbitagwa Julio Mbijewe Julio Mbijewe mbere kwithira kithomo giakwa kwithira ndetire school ndathiria ina primary school yetagwa Nkwene primary school for my KCPE ndeta secondary school Kobo St Pius Seminary ndathiria my KCSE ila twitaga O levels then that proceed to Kenya Science Teachers College kuthithia science education, that is mathematics, physics and the PE, physical education. Go nyama ntuja PE indithagia actually I think ndari number 2 best student that year kile mantuja physical education uko uno ntruke methombe mono sana tumantua PE but dino baruga kwa ya Kenyatta University kwita kuthithia BN science igita riu nio riari igita riu muno ria kuthugani na tankathithia ndire Kenya Science mbere bete Kenyatta University kana raita bete Kenyatta University so monkanda lazimika gwita ku discuss with the principal of the nandi aja wetu mwangandia charia to be specific ni onkuririte aja monkanda kinya uo unde na kwa hiyo twakambugire ni Julio Mbijewe basically Julius Mbijewe Julio noe na ndio wanture ne twitura na bakiambi na ba Solomoni na ba na kina Kangoria twiringa musakaranda bieje bia nande ntikumenya ketha bia menya mantu musakaranda imbio no nture kwa ura njirene kwage amuguo ibweta bukambiri otenderia na no tenderia wejo kayo na rwiro karinga na maguru kamatuka monkana aria na ndija mtu mumuturi wetu etwa Kangoria wari Kangoria ari matata nkuru kino ntwaringanya musakaranda amaru akathungu thageta amaru na ndi ni untu enjoyaga gita ria muno turiana na ikio na kurinya miru untwire bura bukaura ikapapa wachokera kwa antu bakarika na ntato jairia twacetha nchereki karakaringa kwa Murigi u wakaringa Murigi akathiuruka narua ntigwitikiana betu ba mianchere kimbi muzee antumaga nkamatuka charia market na tuge kuma jagwita charia market ija kilomita ijiri gwita no choka ntathirie ndaika nyingi nontu ndeta na mungerere ni kuma kiri baisikiri mungerere ojura jwa baisikiri ekura na ndijo alitwa watuika ijune kikana ijo tambuke gategate na nditwa tumaira tuna gutumira kamuthanju kidogo kakujwitithia kana thigo o Murigi ugeto gimigira uju na ndi nture ni mbije na mantu ja mungerere ndikuthiria college twajukiru batu thirikari oryo gwita kulitanguye so ndandi ku Teacher Service Commission nda mwalimu ndeta kulita Tharaka Ngugi secondary school gwitwa Nkondi Girls High School ndetere kulita na mathematics and physics na no ntimbugire ni PE ndaithite very well nda games master ndene ya school area na pia secretary of misetho ndene Tharaka division yonde there yari division then kilimanto ya misetho although the comprise na arua ni district irino kana sub counties ijere so ndeta kuonania expertise yangu ya misetho na actually ambuge today that ininda ambiriria ndivo ndene Tharaka twambirie school yetu au alafu yetana ndi to those other schools
na vile vile twaithia sa taekwondo twaithia taekwondo kidogo kidogo na bila training ndakaisha skuru au so tuendelea kulitana skuru area na kulitana mathematics and physics na ndenda anto beta to records tikulikana exactly mwaka yuli ku tikulikana kethira ni 2000 kethira ni 2004 or what kukwirio kulikana we were the best na physics then this division on the or eastern data na physics you ando beta those records so data na at the same time data no tunabua kwaso no ndio tuko gi sako ije ya drakanidi sako transition sako ndase bambea sionde no tunetwa aina ndi master mwega muno wetako faris kile munyana ibubaga sana mwire pongezi sana ale onkodi dere nyakeda na retire no ndo batu ale bachelors nande hatwira fui bachelors bugatinda kugiathina muno nibo kali irio cukuru so twetiga tigo ochiro akitu taroga kunywa cukuru kachaitwa akunda market ya unkondi ende kuma udainya tha mugwanja no gorora ndete tatu cukuru so ninda kwa muchara yako yogito junde juita gisako ndase ndagora pick up nditharaka junde ndatigara siringi 17 ndasevu na ndagura pick up nditharaka na kwambira kugura ndengo nyakethe utwiritana so ndaritana nkondi alafu ndikuma nkondi ndaringiro transfer ndeja Kaongo Secondary School na kiuma Kaongo Secondary School ndaumire straight away mbete gusabu aritani ndene Kenya Union of Post Primary Education Teachers zato gwita KUPPET na ndauma class ndethera ndino office mutindwa nengi maua gusabu kiamaga KUPPET monkare ndaumire ndetana ndikwa MCA so basically ni kilimanto jangu gije ndete jakaliyo so utionda umire college Karakaranja ndetere straight ndandikwa na thirikari ningwitikia rugono ruu rwa mweshimiwa Mbijiwe rugukenia muno na ukugwirwa ni ruu na ukuthoma ja maingi kumanya nawe gicunjine giki kia mbere na ndinaruaga tutigire au mweshimiwa Mbijiwe agetana mbere na rugono rwawe ntuku ya ruju nikenda tumenyithia nkuruki ni jariku abangite na ni jariku jari mathwanyo ni jawe mwakene juju murithi wa Meru TV.